Shalom, shalom. Amahoro, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo buganze imitima yanyu. Ndabaramukije cyane cyane mbifuriza intango nziza y'indwi. Ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe. Reka dusenge. Data mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo, kaze uganiriza imitima yacu. Nkemu wawe mwiza ayobore, haleluya, kino kiganiro Mana. Ijambo ryawe ni imbuto itabora rigiye kubibwa mu bantu hirya no hino ku isi. Rikore ridukorere Mwami, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Uyu munsi wa none bavandimwe, ndanezerewe cyane no kubabwira ijambo riri ku mutima wanje Imana iherutse kumpa ryafashije umutima wanje. Kandi nawe ndizera ndakekeranya yuko uyu munsi ijambo ry'Umwami rikubaka umutima wawe. Ijambo tuganira riravuga ngo turandure ikintu cyose kitatewe n'Imana. Ikintu cyose kitatewe n'Imana mu muryango wawe, mu buzima bwawe, muri kahise, ibintu byose byatewe bitari byo, bitatewe n'Imana, tubirandure, tubikureho mu izina rya Kristo Yesu. Kandi birashoboka. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu gitabo cya Matayo igice cya 13, igice cya 15, mbabarire, igice cya 15 umurongo wa 13. Matayo 15 umurongo wa 13. Arabishura ati, igitewe cyose Data wo mu ijuru atateye kizorandurwa. Arabishura ati, igitewe cyose Data wo mu ijuru atateye, icyo Data wo mu ijuru atateye cyose azokirandura. Reka dufashanye nawe muri no jambo, tubisengeremo, turyizere. Icyo Umwami atateye mu rugo rwawe, hari ikintu ubona mu rugo rwawe ukabona ari imbuto mbi umwanzi yabibye, ndashaka udufatikanye n'uyu mwanditsi turandure kino kintu cyose kitatewe n'Umwami. Hari igihe Satani atera urwango mu muryango, agatera imbuto y'urwango, ugasanga abantu bavukana munsi beri rimwe, tibavugana, tibaramukanya, nta na kimwe, nta kintu bigaragara bapfa. Bamwe ari igihe bapfa imisozi, bagapfa amatongo, bagapfa, ugasanga akantu gatowe karatandukanije imiryango. Satani we aba yarabivye iyo mbuto y'urwango, akaza iminsi yose kuraba, akayivomera. Bavandimwe, reka twinure, dukure iyo mbuto mbi Satani yabivye mu miryango, mu bana, mu bavukanyi. Ugasanga Satani yarakubivye mu inzigo, imbuto y'inabi, y'inzigo, tunezererwa imigisha y'abandi. Ugasanga ubuzima bwawe bwama mu magorwa, ugasanga umubiri wawe yawuteyemo ingwara zidakira, igihe cyose wama warwaye. Ndakuzaniye inkuru nziza uyu munsi wa none. Ikintu cyose Umwami atateye ku buzima bwawe, ikintu cyose Satani yateye, dufite ubushobozi bwo kurandura iyo mbuto mbi Satani yateye. Oh, haleluya. Imbuto yose Satani yateye ku buzima bwawe, ikintu cyose Umwami wacu atateye, ikintu cyose, haleluya, atateye, turakirandura. Randura iryo shavu, randura ku kaborego. Hari abantu, hari umuntu ashaka gukorera miliyoni 2 ku kwezi, imiliyoni 2, miliyoni 500 wose ugasigara mu kabari. Ukibaza iyo ni imbuto mbi Satani yateye y'akaborego gadashira. Iyo mbuto ugomba kwirandura mu izina rya Yesu Kristo. Imbuto, hari imbuto atera y'ubusambanyi, hari ibintu atera ugasanga umuntu ntanyugwa n'umugore wiwe, ntanyugwa, ugasanga ubuzima bwiwe bwarononekaye. Kubera iki? Hari imbuto iri muri we itatewe n'Umwami. Ikintu cyose, haleluya, ikintu cyose kitatewe n'Umwami, uyu munsi wa none nakuzaniye ijambo rivuga ngo tukirandure. Randura uwo mwuka mubi ukurikira ubuzima bwawe. Hari imbuto gusanga mu miryango ibintu bikurikirana, ugasanga generation par generation ibintu bigenda bikurikirana. Hari abarwara amakanseri, hari abarwara amadiabete, hari ingwara zitandukanye. Izo mbuto zose Satani yabivye. Izo uyu munsi wa none Matayo yavuze ngo, haleluya, icyo Data wo mu ijuru atateye cyose azokirandura. Icyo Data wo mu ijuru atateye, reka turandure kitaratewe n'Umwami. Haleluya. Ahubwo tubagarire icyatewe n'Umwami, tubagarire umunezero, tubagarire urukundo, tubagarire amahoro, tuyabagarire. Niyo yatewe n'Umwami, ikitaratewe n'Umwami tukirandure. Umviriza ngene yavuze muri Yohana 14:30. Yaravuze ijambo ryiza cyane. Yaravuze ngo, sinkivugana namwe byinshi, kuko Umwami w'iyisi ari mu kuza. Yamara muri jewe nta kintu afise. Yamara muri jewe sinkivugana namwe byinshi.
sinkivugana namwe byinshi. Haleluya. Kuko umwami w'iyi si ari mu kuza, yamara muri jewe nta kintu ahafise. Satani kenshi aza kurondera imbuto yateye, aza kurondera ikiri muri wewe, aza kurondera icyo yasize. Haleluya. Yohana arandika ngo yamara muri jewe karaza, ariko nta ciwe kiri muri jewe, nta mbuto iri muri jewe. Umva ndakubwire, ikintu cyose kitatewe n'umwami kirandure. Baho nta kintu Satani aza kurondera mu buzima bwawe. Urazi kenshi aza yisunga ivyo yagushizemo, imbuto yagushizemo, aza kurondera. Haleluya. Haleluya. Reka ndakugendera inama mu kiro gitondo. Haguruka urandura ikintu cyose kitatewe n'umwami. Icyo kintu cyose ubona kikubangamiye n'imbuto Satani yateye, haguruka uyirandure. Randura uvuye inyuma, randura ihereye mu mizi, yivumu ihereye mu mizi. Oh, haleluya. Mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Icyo data atateye, icyo umwami wacu atateye, icyo azokirandura. Haleluya. Reka nsome muri Matayo 14 umurongo wa 24, 13 24 Matayo 13:24. Abacira uwundi mugani ati, ubwami bwo mu ijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro yiwe. Abantu basinziriye, haza umwansi wiwe abibugwamfu mu buro hagati arigira. Hari igihe twasinziriye, hari igihe tutabaye maso, umwansi yaratwinjiranye. Hari igihe ubuzima bwacu butabaye maso, hari igihe gusenga vyaheze, hari igihe kuba mu ijambo ry'Imana vyaheze. Satani igihe twasinziriye yarazanye imbuto yiwe itariyo, arabiba mu buzima bwacu. Reka ndakugendera inama mu kino gitondo, gwana intambara yo kurandura iyo mbuto Satani yabivye. Haleluya. Gwana intambara yo kurandura iyo mbuto Satani yabivye. Reka kubana n'imbuto itariyo, reka kubana n'ibitari vyo. Umva, abantu basinziriye, haza umwansi wiwe. Umwansi ninde dufite? Satani niyo mwanzi wacu, niwo mwanzi w'ingo zacu, niwo mwanzi w'abana bacu, niwo mwanzi w'igihugu cyacu, niwe mwanzi wacu. Uwo mwansi wacu, abantu basinziriye, araza arabiba imbuto itariyo. Reka turandure imbuto itariyo umwansi yabivye ku buzima bwacu. Imbuto yose itatewe n'umwami, ikintu cyose umwami atateye, ikintu cyose kitatewe n'umwami. Haleluya. Mureke ndababwire bavandimwe, hari abantu babagarira, bazana ifumbire ku mbuto ya Satani, bakabagarira urwango, bakabagarira ubwibone, bakabagarira ikintu cyo, bakagenda babagarira. Umva, randura uhereye mu mizi. Yesu yagiye kuri wa musukoni, arondera icyo yorya arabura, ngo arawuvuma, uruma uhereye mu mizi. Reka natwe tuvume imbuto yose, tuyirandure Satani yateye mu buzima bwacu. Umviriza icyo Yeremiya yavuze. Yeremiya igice cya mbere umurongo w'9 haravuga ngo, maze uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa, uhoraho arambarira ati, ewe shiza amajambo yanje mu kanwa kawe. Haleluya. Yesu Kristo, shiza amajambo yanje mu kanwa kawe. Ubu ni Yeremiya. Umviriza umurongo wa 10. Raba uyu munsi ngushize ko kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami bwo kurandura. Haleluya. Hari ubushobozi bwo kurandura ikitaratewe n'umwami, bwo kurandura, gusangangura, guhonya. Haleluya. No gukomvomvora bigahera imbuto yose umwansi yabivye. Tugomba gukomvomvora, tugomba kwikuraho, tugomba kwimaraho. Haleluya. Hama tugateragira no kubaka no guteragira. Hari ibyo tugomba guteragira, hari imbuto nziza tugomba guteragira. Murazi ndababwire, murazi ko Satani abiba n'imbuto mbimo mu vyiyumviro vyacu, ugasanga ubuzima bwawe nta kintu na kimwe cyiza wigera wiyumvira. Niyo ugiye gukora ikintu ukiyumvira ngo nawe ngiye gukora kiraferinga, ntigicamo. Yabibze negative mu buzima bwawe n'amajambo yacu. Hari igihe abiba n'amajambo atari yo mu kanwa kacu, ugasanga wagira ngo uvuge ibyiza, ibi bikagutanga imbere. Paulo yaravuze ngo yamara sinje ngo nica kimbamo, nico gituma ngira nkora icyiza, ikibi kantanga imbere. Umva ndakubwire inkuru nziza ndakuzane uyu munsi wa none. Ikintu cyose umwami atateye ku buzima bwawe, ikintu cyose Satani yateye, tugomba kukirandura mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Urwango yateye mu buzima bwawe,
ishari, ingwara, uburyarya, ubwibone, ubusambanyi, akaboregwe, kutanyugwa, ugasanga ubuzima bwawe wama mu ruhagarara, ingwara zitandukanye. Umva, iyo mbuto dushingiye ku ijambo ry'Imana. Yeremiya Imana yamubwiye ngo shiza amajambo yaje mu kanwa kawe kugira ngo ugire ubushobozi bwo kurandura, gusenya, gukomvomvora no kumaraho. Haleluya. Nuheza uteragira imbuto nziza. Hari imbuto nziza bene data, hari imbuto y'urukundo, hari imbuto y'ubugwaneza, hari imbuto y'amahoro, imbuto Yesu yadusigiye, arizo tubagarira, arizo dushira mu ifumbire. Imana igushoboze kurandura no gusenya, Imana igushoboze gukura imbuto ikitaratewe n'umwami cyose. Yesu aguhaye umugisha, Yesu akugirire neza. Reka ndagusengere. Data, mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo, izina ryawe rihabwa icubahiro cyinshi. Ndagushimiye, ijambo ryawe ryavuze ngo ikitaratewe nawe cyose, haleluya, uzokirandura. Randura mwami icyo Satani yateye mu miryango, yateye mu gihugu, yateye hirya no hino, yateye mu babanyi, yateye mu nshuti zacu, icyo yateye kitari cyo turakiranduye duhagaze mu ijambo ryawe. Oh, haleluya. Icyo wateye Mana cyo ukibagarire Papa. Amahoro, umugwaneza, urukundo, haleluya, amagara meza. Izo mbuto nizo zigomba kuganza mu buzima bwacu. Urakoze Data, icubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.